Ngokugwata ugeni oringi kirente cha Ruthemwe ngichokera minista wa biashara na utalii wa kaunti ya Meru MC wa Kibirichia amwe na maabisa bangi ba kaunti ya Meru ibakinyite wodi neu ya Kibirichia kwejana byakuria bya utetho kiria antu baria batiguchumba na bayinyirikite bunene ni mpanga ya mpara bakejana irio bibi maabisa baba ni baringirite ndebenga bana Kirito Murungi na kuria kariba Kibirichia kumwa kibindi kingi kia miaka 5 kithuranone giki. Waziri wa Wendi na Iwanda ja kaunti ya Meru ja mugambi maingi MC wa Wandi Kibrise ja wela ja kirimi ni batongeretie atongere bangi kathomba kuma kithirikari ya kaunti ya Meru kiri mutaratara ja kweja na irio ba musanda kiri gikundi kira kiri na antu bati uciumbo amwe na bangi bari na mawathe gicagi-ini kia Machaka irio bira biumite kuma kiri obisi ya ngavana Kirito Murungi gukurukira rwangiro mibango ya mwanya kana wenda special programs. Gavana na identified Machaka iri area mwere na ina thina ni untu bwa kwithira Islam area na ina antu babaingi muno na batina njira nyingi muno cia gwicwira uturo na nkurukie buu kwithira kuri na inya antu bangi baria bari ndene ya Machaka baria bari na disability mwanya na narua ongerete mantu jau au inya antu bo ibategerwe na njira ingi ya mwanya nontu baina challenges nkurukie antu bangi na nditwijite na irio kenda bomba gutetheka kira ngukuromba ngavana batundene nturetwe Machaka still twina antu babaingi muno tuna nkurukia antu 5,000 baria bakurara na mpara na baria batiromba kuringithwa nkoro ciao na itugukuromba no ntu nugo nukumba kumara kinyoka umara nthi ciao meno geta kithirikari nene twikuromba ituririkana antu abo bangi batigwo bonthe baria batiromba kuona irio ubarombe bya musanda tuchoge tubaretire irio bonthe ndene nturetwe Machaka nikena antu baba Machaka bomba kuroma irio na inya antu bantu mburi na inya Kibirichia market antu bamuroroma program yetu megwatirite bubwega muno na naru itugwatanirite na waziri wetu wa cooperatives na CC wetu na pia chief officer ka Madam Kate kwa ngugi katumirita buru iri ya yetu nontorera antu betu baina thina kinya tu twina thina nontorera antu baina mpara kinya tu tukuigwa tukinogwa nontu bau tuti antu bonthe tukumea baina thina lakini thai katuwita nara bara bainyiri nkurukia bangi bonthe nontu everybody wentho tutikuigwa the impact ya mpara iri kuna ukwaga mbeca batindi kuigwa bainyiritu muno atongere baba bakere nyuma ya gutirimana na karibau ni wetikanirite kugwata MCL jana ngavana Kirito Murungi baru na arabaringirite ngavana Kirito Murungi ndebe na kuria kari kaunti ya Meru kumusokete mejiri ni kenda mirandi kathomba ya witi na mbere ira yambiririe karikirwa atukoromba antu betu bakibiriche baringa kura baitumaira kiongo na mathugani baitaga muturo watutethia nindira antu betu bakibiriche ituroi ibuiji twitita ngugi nyingi na mbitita ngugi nkiromba mbeca kingavana Kirito Murungi na nyatha ai gitare turira siasa onimbikiri mata Machaka inkwenjwa mbwao ndene ya Ntugi secondary school antu betu bakibirichia amburombe na kwinyia ndingire ni kura cha MCA pochoke bumpere Kirito Murungi kura nontu no kampa mbeca cha gwitango ndene nture Kibirichia tumukurukie ngavana wetu wakinya mtu nyamu ciari aina nja na ije capability ya o mwana na touga batwe tukuthithia analysis na tugutega na tuona mtu uria ukumba giti kia ngavana Kirito Murungi ni untu bwa experience yewe ni untu bwa exposure yewe na ni untu bwa kinya kithomo kiawe na ngugira na rita ari obicine ira cionthe asavite kwou katukuria kinya miru ewu ingi buthingate wisdom yu ya antu ba Machaka yauga gute muntu tukuthura indi muntu naewe ngugi iria komba muntu agaikwa murigo juria atiumba ukamata nkiripotera Weru TV kuma Machaka Kibirichia gicigoone kia Buri mbita mawira kirigia